le zanin a class kan an chun zom lenga ukas thapo hei kan zo le trap to me nia tran via wangai ni zir tur kha tama zir tama harang reng boxia kan hetilai ka ti pui chin ang te chu in lamai lo be chang chang nga ya amara chu le lama chun ni dang a in van ne chu ni dang a chu class a kan han soi pop popa kan notin la a mo kan choka ma se kan soi ang kha in mit thla om ba kha chu a san pa en tur khom lo thina ni tu nai ro chun le lama ro chun van nei te un nei na chu heta in ngai thla ka kha a hnuwa in ngai thanon in ngai thanon thea voi eng mo sa tin ngai thanon thea voi kha tan ngai thla ka chiang lo poi a thu ngai che pokhan play no nei la kha kha chian thei thina chu sin van nei deu na nia di dang om ngai lo kha mo covid avangin le lama chanin khatiang kha kan han nei ta nia le zanin a hianin class kan tron mai khomo engzat nge om chu nang mani pokha han langlok teu le video khan on lock sin tu om ho khan attendance duai chan la thalo thin khop me on vek tu le in mai ka tilang ola thenan lo la lut mek zel boka thenin lut lai mama thina video khan on lock tu le vain ba ka thalang ne ha da thazel lo na on vek phot ru chon kan chola hian a simsimin hriat thiam loi nei chon ron zot ngal zelula khatilai khatiula kan kalsan mai mo azot ngal zelula tha zo la on kimlo on lo in la tam zok on zelru video on zelru le on lo in la tam zok that on zelru le video la on lo khan on ru khai on avo lang claim le to be lai hian eng tinge laptop lama hian video on lo khan an on lock tu le video on lo in on lock ru le Matil day is your time Matil day hello hello Matilda ka trong siam i video il of the izui boxia Emily kha kan zir to chen ho khai en non em ennawn mo chuan Ruthi kha engai is your time yes sir so non ngun ve te kha ngai ya bal som kima kan zir te khai thiam em hello yes sir ka trong se tha thei mo ole yes sir como video chon on le lok to na chen ka lag lai khan on in claim lu to ka on le phat to le video ka wala on claim ve ha on loi la tam lu to unlock signal kha than chu chak vak lom lo ni mo ke chon chak ngei me a then kha har sa de le ke khan thala me ang ta lai ole ekpon isela ti khan class kan trananga screen karon share cheunga screen karon share cheunga ti chuanin in screen atangin in lo enanga screen kan share ange
le khi lâu mùa em le em ngồi rồi bắt khách cái hông suốt cái lúc ngồi rồi hay cần close lại lúc này thì con anh đi ra kinh mùa em Yes, sir. niềng ra ngay ziak in screen à han Ni som ni hriat som ni pakhat. le anh đi ke le man zana khan in lo bài hát tur kha ka pe chewa in lo bài hát em ka shelawa hey hi in la em unique solution ni don chuan a1 by a2 khan b1 by b2 atluk lawang a1 by a2 khan b1 by b2 atluk law khan unique solution tina ni unique chu enga ni unique tiom je chu answer kan chaw chu huna khan pakhat chia om don ani chi sang pakhat chau khom don ha graph kan han draw nga po ain cross na lai ta kha answer ani ta ain cross na lai ta kha answer ania thil danga khan answer khaum thei to lo re ain kalsan hla wang maya ain cross na lai ta kha answer antinan hei ti hianin tian lo ni ta se tian line kha pakhat kha tian lom ta pakhat kha tian awma hei ain cross na lai ta ka khi answer chu ni ta top me ni apa khaum thei to lo kha tiang kha unique solution chu ni answer pakhat chu thei retiam ti chuan line pahni te in sig na lai che kha answer tu nia voi khat chau hetia in cross zonga ron kal zeu kha chuanin kha ba khom thei to don lo re ni ka tren su them Yes, sir. Yes, sir. ti chuan pakhat le chuan a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 ani khan ain tluk phei vek khan mo c thlenga in tluk phei vek khan in infinite number of solution dini chu tiang ni chuan om je chu answer tam tak khom phei thei tina ni antina line khati hian om ta ama si che hian ten ama chungzo na zel pakhat ka ron ta se tilai phei zong kha a khoi laia pokhi answer ni phei vek mai don ani line kha pani chu mama se in bo thua ti ra ni chu athathem ain bo thua a pakhat vele thungai ro chuanin hei heta lai mi chun answer lirin a phei vek tina ni chu mo ain si phei veka du lai hi answer ni don pakhat le ar chuanin entina line kha tihian oma pakhat kha tian om le a ain parrela oma wang khanin engtika mai sidon si lawa ain signalai chau kha answer tur ni boxia ma se ain parrel chon in sidon box si lawa answer om don lo nsethem Yes, sir. in simia lo turanga ni khan answer om lo in simia lo tur chon tinga mangka ti chon ain parrel lo re chon line kha in hlat deuh pon ni sela alo koi ni chon tian ar ron kalanga in to hun nei don mo atira le in hlat deuh pon ni sela pakhat kha in rin koi deuh ni chon antina pakhat kha ti hian ro in rina tian oma pakhat kha hlat deuh tre ron kalama se tian ron kal nai tiel anga tian ron sut hun om don ni tro anem ron sut hun kha om ngei don khatiang ani kha chuanin answer om don tlat mase parrela re na chon straight line ve parrela chuan answer kha a parrel chuanin in si khun kha thei don lawa chuwa chuan answer kha thei lo ta ni hei tilai mi a hianin hei ti hian line kha ti hian oma achung zon che khan line kha le a ain si thapa pahni kha wangin anin sitluan phei vek tina ni kan thathem ta khianin kan bai hat ngai lai tak chu unique khain tina nge ka ti kha answer exact om nge ka ti kha pakhat chau om unique he entina missing te pan unique identification kan nei ta ke mani chawina kan nei midang aya kan dang lamna mo khami te kha
kan nei ta khatiang deuh khan answer dang lam biak pakhat chau midang nen ang lo adang ang ve mi alo kan thil cho cho tura po dang ni to chuang lo kha khatiang na tur mun pakhat ang kha unique solution chunita chon unique solution answer ve unique solution tile infinite number of solution kha consistent tini ve ta ni consistent ro loko thla hi ping chang unique solution ha consistent ania chon answer tam deuh omani po khanin consistent thawania answer pakhat ma thailo answer thailo tur khan line khan tinga na tur kan ti kha parrela omin parrela chuan ai sidon lo ra engtika ma chatuan panin sidon lo kal zel ma se mo khatiang alo ni khan parrela chuan answer thailo ai sik na lai chau khan answer tu ne ma se sik theidon silo wain ai parrel chon answer theidon lo khatiang kha inconsistent ini khitlai khi shet tel ve nga ya chang chonin inconsistent ni enge consistent ni enge ti khi exam na khan ron chok thina mo achang le a formula jok ki ron je ka a1 by a2 equal to b1 by b2 ti hi enge unique nge nia infinite number of solution nge no solution nge none of this khoi ber nge han thlang te tiang chi te achang le unique solution ani don chuan atia a formula ki in ang deuh dewin b1 by b2 not equal to c1 by c2 ti te tikhan a1 by a2 not equal to b1 by b2 aron da chewa by hat chen lo chon kha a khoi ber nge mani dik ta khale ti kha hriat a harve em me thin ani mo chu ani bera kha kan hriat theina khanin kan by hat chen kha ngai ta ni kan by hat chen vio lo chonin I adik bera kha hriat a har em thina chu by hat chen ngai hemi pathum te hi I nakina apumi kan chok photanga chumi nuwa chonin HSLC a chua dan kha kan tianga chuwang chonin hemi hi by hat chen zia hi in shedon ani ti chuan abumi enang chumi main thil pakhat thei kan soi le lok dua equation ron pek re kha ti hianin a pakhat na equation pakhat na kha x coefficient kha x bulami piang number kha a1 ni tiang juthem a1 ni tianga ti chuan y bulami piang kha b1 chuan number hlang a piang kha c1 number hlang khom lo ni chuan c kha 0 ni mai ti chuanin a equation pani na mi a chuan x number kha a2 y number kha b2 chuan number hlang constant kha c2 ni le mai equation kha pani zelom dona chuan chuta chuan kan hriat tur chu a1 by a2 hi enge ni kha kan hriat angai ta mo chuan b1 by b2 hi enge ni kha kan hriat angai a c1 by c2 hi enge ni kha kan hriat angai ta ni khing ho khi kan hriat kha ngai ta antenna na tian da mai turin kan zia ka nga example a chuan in antenna na 2x plus y minus 5 equal to 0 lo ta se mo pakal le chu 3x plus y minus 3x plus 2y jo 3x plus 2y minus 8 equal to 0 equation 2 lo ta se kimi te akhianin a1 chu enge ni tang soi te le a1 chu enge ni tang 2 chuan a2 chu 3 b1 chu
1 B2 2 2 C1 2 minus 5 minus mo C2 2 minus 8 masih minus le plus alone ikan 5 by 8 plus alone dei don minus le minus 2 plus alone dona tro ti chuan chote thei chu chote thin tho tur ni ta khi kan an ta ni enrole a1 by a2 hian a1 by a2 chu 2 by 3 ni tro ani chuan b1 by b2 chu enge 1 by 2 ai tluk ai nang 2 by 3 ti le 1 by 2 chu ai nang lo ni tro 2 by 3 ve kha chu chuak se chu equal to ni mai tur nia ma se chuak hi nang lo ni chuan b1 by b2 hi atluk lo ti na khat equal to khan kan thai thang kan ma ne khi lo ni chuan khi kan han enta alo in tluk ta lo ta ni si lam pang kha chu vangai to ngai to lo a1 by a2 in b1 by b2 khi kan han ena a in tluk in ang lo pakhat khi 2 by 3 ne pakhat chu 1 by 2 ni dai ai nan lo chuan a1 by a2 not equal to b1 by b2 ni kha ni chot enge ni kha ten formula kha tilang thri lo nga enge ni kha a1 by a2 in b1 by b2 tluk lo kha enge kha unique solution answer exam he omdon kha answer pakhat chaw omdon mo tu na mi ang hi ni chuan unique solution ani don mo unique solution ani don khoge adang kan tile chinanga example a x minus 3y minus 7 equal to 0 le 3x minus 3y minus 15 equal to 0 te hi lo in ta sela a1 by a2 enge a1 by a2 enge sei te ule 1 by 3 ring do den sei ro b1 by b2 enge minus 3 by minus 3 kan chok te ngai ra chok ang 3 by 3 ha 1 plus 1 a chok ang minus ve kin ti plus ang c1 by c2 enge minus 7 by minus 15 minus 15 alo nia equal to enge chok don 7 by 15 7 by 15 plus ani ang nge inan enta ni a1 by a2 in atluk lo b1 by b2 khi chuak ai nang em a1 by a2 le b1 by b2 khi chuak ai nang em no sir ai nan lo chuan ai ti hi equal to hi not equal to te zia tur yan hei po unique solution ani msetem unique solution ani khi chu mo unique solution ani si lam pang ka chu eng po lo na ro se a in tluk ma tluk lo mo a1 by a2 le b1 by b2 apa sapat ni te ke in tluk to lo ko chu unique ani top me ni answer pakhat chu chi khani don graph po draw ila ai cross thap don ti na ni ka setem tu na mi khi in by ha chian via wangai hey ai general formula khane hey general equation emo general equation akha alo lita a tu na mi khi chuwa chuanin khi in by ha chian angaya ti chuanin sorry hey mi formula te hi unique solution te infinite number of solution te no solution te khang kha kan chian kha angai ta ni le tuna chu question number 7 akan kalang kan han chok de uvel photanga ma se exam na chu ki chu ho thei khop me abu mi ai ho fe chok do ne all in tingo tang abu chok a chok tak fe chu le for what value of k
will the following system of linear equation have no solution? No solution tur khan engtin nge dan tur khan soi lok tu het asir kan je kam. No solution tur khan engtin nge dan tur kha a1 by a2 ti vel kha. Mo A1 by B2 equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2. Oh, thil pathum chau khan ya thiam tu ro. Not equal to in normal literature. Not equal to C1 by C2. Ahma salam chu in tlukanga chuan ma se C kha wa tluk lo tur ania. Le achunga mi khi tikhianin alunita khi tihian in lakai nga chuanin tian kan ziak thang 3x plus y minus 1 equal to 0 tihian ziakila I enge lak ti ka ol o le pakhat zo kha 2k minus 1 into x x bulami zong ti khan ya x ni lo ho zong ki 2k minus 1 ki a khan me o kan se theng em oh y ya ve thung chuan ta khian ai question la khian k minus 1 y bula om zong chu k minus 1 khin ni le mai ta equal to le lampanga le englo ki kan thak kan sun phenga 2k plus 1 minus 7 yang equal to 0 mo le ki equation pani te chulo ni ta ni ta hian ki alo ni ta a he equation ngoro ki equation he equation te chulo ni ta a kan rem fel nga la ni chu he equation 1 2 te kha du le ming te ki pe ve la thang thì khi anh a formula ami a khanin I tiang de ule ka zia wang khanin a b han ti vel kha c ki so lama bada de ka chon mo ding lama om de bi khan lak so lo la chuan le a1 enge ta hianin all sum de mei chu mo a1 by a2 ti hian rem ngal de ulamo tian je ngal de ula siat all du phian a1 by a2 enge 3 by 2k minus 1 alo ni me ya ti chuanin b1 by b2 ti ngal me la chen chu na kin kan rem tur kha ti khena lang ngala a1 a2 ti asang ne ne ware bai chen mo ti hian b1 chu 1 by emo k minus 1 a khalo ni le ta bracket ki chu kan du le kan danga du lo le dalopon apoi em lo ti la hian a siat thawa chon c1 by c2 chu minus ni minus 1 by minus bok 2k plus 1 mo 2k plus 1 lia ma se bracket khi sorry minus le minus plus lo ni ang atro ti chuan 2k plus 1 tiang kilo ni don ta ne ti chuan engtin nge ati kha kan cho tur kha find for what value of k khen engzat thukin nge mo engzat ange the following system of equation have no solution tur khan mo no solution tur chuan kan tianga kha ta kha a formula dan turate kha kan bai ha chen khangai ta ni no solution tan chuan engtin nge kan nei dan kan ti chuan a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to turani mo c1 by c2 khaloni ta khilai ki inziak dik turani khiti chin jong tu na mi chin jong pho hilo la dikta ula a thabe ta ne noila ma han cho sol cheu ko lo nei ula le ti hian in tianga khi in zia dik to khan tian a zona zel khen kan lang a1 by a2 thuk pui kha kan dang 3 by 2k minus 1 equal to b1 by b2 thuk pui kha la leng 1 by k minus 1 not equal to draw c1 by c2 kha 1 by
2k plus 1 kan chiếc em tôi nói mi trên kia này là do tôi này nó em tôi nói mi trên à khian exam na khan achang le for unique solution te ron te unique solution này chon a1 by a2 not equal to b1 by b2 kan te nga for infinite number of solution thì chon equal to payback in kan zia ka nga hetlai formula hi mo chumi pathum chu kan ba hat em mai khangai ta ni le khit tiang a khian tu na khian question khen ege min zo kan ti chon ke tluk pui tur kha min zo ta ni etinan question hen ke ina tluk lo tur chu ron ti se tilai apahni na le pathum na b1 by b2 le c1 by c2 kimi te ami zo khi kan langa mase tur me chon ke value tur min zon tir don by equal to omna tur chu a first part le a second part na tang ken ani tram khatna le tram ni na tang ken ani tro chuwa chuan kimi te pahni atang khen kan lak khangai ta mo ta hianin taking the first and second term a term masa te pahni khi laila chu chu k kha jon thei tho wang khan 3 by 2k equal to tile 1 by k minus 1 or 2k minus 1 tile k minus 1 ti hi kan la kai don ani hala hi ka ziak nal lo em kan chok re le lo 3 by 2k minus 1 hay là em chỗ xung quanh mình hay là mình tiền riêng mình thì chuan khi ta kia nên khi tiếng equal to ông ra rồi hiện mà equal to hin hay equal to le lam panga a chonga le lam panga chung le noi nei numerator and denominator nei na lom ta ne khi tiếng ông ra rồi hiện mà a chong khi acting nghe kan ti rang chong om lo tu reng ti kan tiếng kan ti chuan mà a nuai lam te ve ve khian a nuai lam te ve ve khian an om lo na lam chung lam zel khen pun ti rang kan se theng em entinan heta 3 le k minus 1 te hi hanin pun ti rang amo se theng ti chuan 2k minus 1 hian heta om lo na 1 hi han pun ti rang kan man em yes sir se thei mo ti khian kan chaw ngai ta ni le tiang kan tiang tingelo mang kan ti chuan tingelo mang kan ti chuan engle nge input tir tur seru le 3 le k minus 1 khania ti khian bracket ni tho bai puntin na ki section lo mela puntin na ni me 1 le 2k minus 1 chu kan punti rang 3 wa punti te 3 ni punti chon pathum le ke punti chon enge chokang pathum 3k ni mai ti chuan 3k lo nianga ti chuan ni le 3 in 1 ni punti le nga enge niang 3 in 1 ni punti chon pathum ni le me ang tro equal to 1 ni punti rin ni le nga chok bang ki bracket chung me ki 1 ni punti re e chokang angai ve ka chokang tro 1 ani chuan 2k minus 1 a chokang 0 punti re chon 0 vek thunga mo 1 punti re chon angai ve ka chok se turo le ke la khomang ke 3k ki tamzo ka 3k om na lama kan lang 3k ki iding lama om ivei lama om ivei lama 3k oma 2k ki ding lama om thunga tro anem yes sir vei lama khen la phei ta la engting elo omang
minus 2k chon number kha equal to le lam panga daila equal to le lama ding lama enge omsa minus 1 chuan ve lama mi khi kan son phei ve de yang number hlang khi kan son phei enge niang plus 3 lo niang ti chuan 2k 3k le 2k khi bel tur nge pai tur i pai nge ege chuakang k pakhatala chuangang tro k pakhatala chuangang chuan dinglam panga minus 1 le 3 po pai tur tro i pai chuan e za chuakang thalu tuk plus 2 ti chuan an question a khan k khian engzat nge tlukang atia atluk tur chu true ni mai therefore the value of k is true k in atluk tur chu true ni kan ti tamai ni the value of k tur chu true chon exam na khan tu na mi equation tho khi 3x plus y equal to 1 the equation tho ki no solution ni le unique solution tur pon men on zot dai mai thei jetem a du in ron ti thei ni chumi wang chon khami a formula kha inge man tur ti kha by hat chen tur e by hat tur la hi oma mathematics a formula te by hat tur ni a formula hetia kan jukrem lu dan etena a1 by a2 kan tin a hi khoilai mi lak tur a2 chu khoi mi nge lak tur b1 chu khoi nge lak tur ti kha kan by hat tur ania ma se heti a cho thak zela ki chu etia cross multiplication tur a chonga lo min heta etina 3 le heti lai hi 3 le k minus 1 kan han pun tir ringot te jetem 2k minus 1 le 1 kan han pun tir te ki a singin ka thai du na tro khitiang te ki by hat lak po khangai lo waking ki chu het akal thazel dan tur kha chu atlak chok ani le pariat na hian le a1 a2 ti vel lak dan he thiam to boka le equation ki kan rem khan tu na miang chi kan ti don re da chon a1 b1 c ti vel kan rem don khan ve lama khen rem phei vek tur ani le heta po hianin ti hian kan rem nga langa equation kan lak don a hian x plus 2y 5 khieng tinge omang minus 5 equal to kha bo thei lo equal to le lama eng maum to lo ba in 0 alo ni mei don ani ta hianin hey for what value of k will the system of equation have pakhatna unique in kan chokanga pakhatna panina no solution in kan chok don chini kan chok don ani hi she turo unique le no solution in kan chok dona leta hianin engpo ni second rem ve photang 3x plus ky plus 15 no 15 1 5 equal to 0 equal equation 2 lo tani le a te b te khang ho te kha han la kai le diet te la a1 equal to t ne ne wai chon nakina kan mo tho wang han a1 by a2 ti ngal dei me lamo shet khaul samjok that is a1 by a2 chu enge so le by 3 yes acha ring de win zero b1 by b2 enge le b1 by b2 in mobile khana lang tem 2 by 1k 2 by 1k k ne mai uan kha zia kher ngai lo ta le c1 by c2 anin minus 5 by 15 a chote them a chote them a chote the kan chok te nga minus
panga voi khat anoi mi ki pangai na voi zang e a voi thum ti khan lo ni don ta ni le ti hi alo ni ta ti chuan sub number 1 na khan edina 1 na chau pok hin question ka chung se tu na kan chau hi chu kan chau vek tho ngai 2 na chau pok hin no solution chau pon lo chuk sela lai ki chu kan chau tho ngai a in trom thave ka ti lai tang chen na dang don ni sub number 1 na mo pakhana unique solution atia for unique solution turin ke neng jang nyang ti khan ya we have le unique solution turin engting a formula kha seru le nang manin in la she them A1 by A2 a1 by a2 itimo zo akha equal to mo ti hian mo oh not equal to turani mo le ti hian kan zia kang a1 by a2 chu exang e kha kan ti kha 1 by 3 not equal to ti hian in ziak zel meng b1 by b2 chu 2 by k ni le na china khan khiti a chhonga khan eting e ti hian tu na mi khin han en ta 1 khian enge punti tur le oh 1 le ke in punti chon enge chuak don 1k ni chon k ni mei tro 1 hi chu zia kher ngai lawa equal to ni lovin not equal to zel khian in ziak ve meang true le achung lampang le lampang true le enge input ti don 3 input ti ranga exang e chuakang 6 oh ti khang kan zo der me lom chumi om zia chu enge ni tang k not equal to 60 om zia chu eng ti na nge niang kan ti chuan ngai thru le real number eng po ma se parukhe thuk tur ni lo ti na ne me rete du le 1 te pon yang 2 pon ki ken 1 te 2 te 3 te 4 te 5 te 6 da lo tur 7 8 9 10 i du dang ma se 6 da lo tur ti na ne me rete hey anwai hian in ana zia le nge mo sin khopa therefore the value of k is any real values except ni chuan tel lo ni me a except 6 tel lo khian mo 6 khi chu apom lo ta adang jong chu pom vek ti na ni me ta ni ti ya no ale la ma hianin sub number 2 na kha kan chopa sub number 2 ai nge cho tur kha question ni nge zo no solution formula kha in soi leang for no solution a chuan we have kan tianga a1 by a2 itin nge equal to b1 by b2 chuan equal to mo oh not equal to tur ni tilai hi mo not equal to tur ti hian tro oh le ti hian in lo theta a ta khian kan rem lut mai don ani he ta kan hmu chhuat to ho kha a1 by a2 khe nge 1 by 3 equal to b1 by b2 chu 2 by k not equal to inge ni le don minus 1 by 3 oh ti khan ti chuan khimi phang khian kan chok don ta ma se ta khit pathum lo om ta khit ya pathum om kian mo ama sapania khian in ki om thok chuan
ke kia top na berate om ni lo chen ki amasa pahni te khen lak mai tur o le le enge liang ka ti chon 1 by 3 equal to 2 by k lo nianga ti chuan k le 1 in pun tiranga 1 into k in pun tiranga 2 le 3 in pun tiranga ti chuan k equal to 6 lo chok ta k in 6 atluk kha chuan in no solution in dona kha heta apakhat na lam kan chaw chopo k tluk tu k tel lovin ti ni khamo k tel lovin chuan no solution tura chuan k tel ve k ni ve k khanin 6 ni thung don ni therefore no solution a chuan the value of k is 6 ki thiam k in 6 atlu kha chuan answer om lo nga 6 ni lo number dang atlu kha chuan unique ani thung don ani thiam hriat na kalang o in siang hello oh siang mo oh in ngoi de ubang wang ka chen in lo se long ti kha lo ma le he poi tian kan rem dik ngal zelanga kan chaw do na khan alo dik sa ni chen ti khan thani me a he chu equal to le lama sa ve ka tian he equation 1 2 ti me ngo equation 1 equation 2 tian ti me ang all sum mai o le lai hi solution he tan an dai la oh equation 1 equation 2 ti khian ani ngal me nga chan chu equal to le lama in rem ve lama in rem sa vek khawa ti chuan that is a1 by a2 chu and all sum turin rem ngal vek ang le a1 chu nge 0 len 3k plus 1 nang mani soizel kha tha le a2 chu k square plus 1 chuan b1 by b2 chu ke ni don nge 3 by k minus 2 chuan c1 by c2 chu minus 2 by minus 5 ania minus by vekin ti plus anga 2 by 5 non don ta ni ti chuan inge kan zon tur determine the value of k so that the following linear equation have no solution ti bokani draw chu bang chuan for no solution we have kan tiang for no solution we have kan tianga le no solution a khan formula kan soi ngun to in set to tang 0 le no solution formula kha a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 acha lutuk khati vel mai mai khania har lo lutuk mo let luk pui khi kan dang atluk pui hi tian in da sa bang ti lai theng vel in han zia dik thak ringot po khanin a top thleng khalo chok dik lo pal ko ne a tha sim sim ta ni mo koi mo lutuk ani o chu shi rang tur le a1 by a2 achon engei da don han soi to len soi dikem oh khati lai han zia dik thap te kha tam takin an thiam lo mo khatin lo thiam khan thiam in ne mai b1 by b2 chu 3 by 2 minus 2 oh thalu tuk chon c
not equal to then lakai c I ki 2 by 5 oh ti hian alo ni tanga k value kha kan jong do k value zon do ra ke a khoi nge lak tur kha ki ta hian a masa pani te ki lak dei zel tur mo taking the first two term we have tianga ti chuan kimi amasa pahnih te china khi kan langa plus 1 by k square plus 1 equal to 3 by k minus 2 ti kha lo ta ni ti chuan hei hi ling lawa ha tan rin le si la le tu na mi hianin tu le tu khi ngei pun tir tur 3k plus 1 le engmo k minus 2 o thalu tuk in thiam to le me equal to kan tianga le enge in pun tir le don 3 achung mi kan lakai nga tro le k square plus 1 k square mai plus 1 khi mi te ke in pun tir don ni le kan pun tirang oh kit yang puntir khin thiam em ero atnoi hang ka zia ka ngo a puntir dan chumo ero 3k khian mo k minus 2 hi puntir khotanga chuan plus 1 ti he tami khanin k minus 2 hi puntir lenga I think alo mang te pathum 3k in k bo puntir chon 3k square lo nenga minus 3k in 2 bo puntir khan a number ve puntir pathum voi ni paruk k lo nenga plus 1 into k ti chu k ni mea plus 1 into 2 minus 2 ti chuan hei hi lo chhuak don ta ni 3k square minus 6k plus k minus 2 oh equal to draw a puntir dan cho thuai ka je ki in huam in mu tro oh chuan he ta pathumin bracket chu mi kha ba puntirang la hi ka je ki aloin nai du le kan chuk re de square nei ziak thale lo he ta de a horop ka mang lian ma mani pathumin ba puntir khan 3k square anita pathum voi khat pathum bani le ta ni ti chuan k square hen la khom tau la mo ain anga piang khan la khom la 3k square hey veila ma om sa tro dingla ma mi vola pheila ingen yang minus 3k square tho ni dona chumi zo square lo k hlang kha eta hi in hu ve vem 6k le k ringot ani khian k engzat nge pakhat plus ania 6k zo ki minus ania pai tur tinani ta ni tro ani em yes sir I pai chuan engzat nge ni don I pai chuan minus 5k o thadu tu chuan hete number hlang pahni o matro ani em yes sir equal to le lampanga plus 3 oma ti hian lo la da hriango rem phei ngal vek lawang ti chuan he mi tin en ta ni 3k square ve chu plus le minus ni wangin opposite sign chu pai tur kan pai ta ni tro inge la chuang 5k minus le equal to 3 heta 2 hi le lama da phei ta dei la number ve la khomila plus 2 banyang ani em yes sir oh minus 5k chuan enge tluk ta 5 tro inge kan zon tur khai la shem inge zong ro ti kha
k hi k equal to ti ngai k equal to ti ta k equal to ti khan iting om dan tur ti kan jiang 5 divided by minus 5. oh thalu tu 5 ka tinga he ta minus 5 ki kan son de nga ti chuan enge chuak don plus 5 ka minus 5 in sema chu plus kha minus in sema eng sign nge chuak ang minus chuan panga ki panga in sema avoing zat nge avoi khat chuan a chuak ta chu k value tur chu minus 1 no solution tur khan minus 1 a thuk tur ti na lo ni tamai ta ni kan se them Yes, sir. Yes, sir. oh ti chuan therefore the value of k is equal to minus 1 kha no solution ta na a thuk tur chu lo ni tamai ta ni in en zum thayang kina in ti khanin in han lakaya nga in lein chok bele nga mo le tuna mi ve thung ai chonin hei ai question khi rem that ngai de na ronda te me kan por lien de me le equal to veila ma khen rem thabe kila kan ti khamo kan lakaya nga kan lakai pen kan rem than question 1 na x plus k plus 1 y iting ani yang seru minus 5 tihian equal to 0. oh acha chon adot lekhi x kam saber tu na k plus 1x plus 9y chon iting ani don minus nga bracket 8k minus 1 itiang equation 2 ti chuan khita tang khian a1 a2 ti kha a1 by a2 ti rem hal mai kha ol samin ka sia n te kha ol samamo hian rem hal ve mela a1 by a2 enge ni don a1 khi enge engmo 1 nani plus 1 chuan a2 chu k plus 1 nani ti chuan b1 by b2 chu enge seru k plus 1 by 9 ti chuan c1 by c2 chu enge minus 5 divided by minus 8k minus 1 ti tu 8 minus 8k minus 1 ti ni le for a question in a min zawkha for find the value of k value zongro atita for which the following system of linear equation have infinite solution infinite solution nei tur chuan answer tam tak om tur khan eng tin om dan tur kha for kan tianga infinite number of solution number ti om tel la sual em tel na for infinite solution kan tianga le taking a formula a1 by a2 a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to avan tram khatiat hiam kha khatak kha poi mo ta ni tu na in se kha by hat kha ngai ta ni exam na khan adu khi ron zo ta no solution ti te no solution tu te unique ti te adu khan a ron zo thut do na chu wang chonin by hat vek tu ne formula hi mo le atluk pui kha kan zia kang
a1 by a2 chon 1 by k plus 1 khani tro k plus 1 chuan b1 by b2 chu k plus 1 by 9 chuan c chu helai hi kan ang lo wa 5 by hi a minus be khi cancel dei ni o 5k minus 1 yin ni don minus be ni ba no 5 by 8k minus 1 hi lo ni don ni ti chuan khita khianin 18 nge ti tur kha hmasak ni lak tu i du chuan equal to vek ania wangkhen anu nung bok hi lala dik ve ve ni khita hi chuan amasa pahni poilanga kan du le tuna pon kan du le kan chok ve ve chin don ni adik en tinge dang la mem ti ennawn ten chok chin ang that is tila 1 by i a first le a third po khan lo lala 1 by 1 chok chin ang antinan hei ain tluk phei ve kan ni chun om je chu a ma saber le a third po khi lala adik don ti na ang ania ani em tro a first le second po khi lala ain ang vek ti na nia chuwang chuanin i a khoi ber khinge etinan i chonu mang ti kha etinan first le second khi kan lak chuanin i kan buai theina tur chu k plus 1 ve kha in puntira square om don in chem square om khan quadratic solve kha angai dona khatilai quadratic solve ber kha ape om lo mai theni a thei vek tu na biak chon ama saber hemi ama saber le a dot 2 a second lak dun in theya a third na le sorry second na le a third na lak dun pon na theya a first na le third na lak dun pon na theita ni ma se 1 na le 2 na kitinge kan lak lawang kan ti chon mo ka soinon le lo ka ngo i du chon ni la thei thawa a 1 na le a 2 na ki lak lo na chan tur chu k plus 1 ve ven nia k plus 1 ve ven ni chon k plus 1 whole thing square kha lo nia whole thing square ki om chon k square ki om don k square om chon quadratic equation kha ni ta ni quadratic equation na chon splitting the middle term te khar roi ngai don in sitem kan zir to khan shem kol ku ate po kan zir chu khate ti kol thlang noi kha a cho na kha thui do na mo chu ai chuan 1 na le that nei la chinang 8k minus 1 hei hi in du la hetila hianin taking ti pon in ziak theya in lo ziak che lem lo ni pon apoi em chono taking first and third term tianga mo third terms we have in tianga nge tinga tilai kan lak lawa le ti de kha in ril ro khan question khom mai thea a cho nuam tu le kan ran thei na tur kha hisab ve ngai emo I chu quadratic equation solve tel shep ngai ni ka chon thian te ai khan kan muan pha do na le ti khian in 1 le 8k minus 1 che lo in puntir nga tro ani em le 1 ne nei puntir ni nge chok don kha 8k minus 1 na chok don chuan pakhat ki chu pangai na puntir don pangai k plus 1 hi puntir don ten kan la jek hring 8k minus 1 equal to pangai ko puntir le pangai k ki puntir 5 le k puntir chu jang chokang 5k chuan plus ania pangai pakhati puntira panga bai khachu panga tro le number khan langin kan lakho manga k ki kan lakhom pokang 8k ki lakhom taila 8k sorry 8k k ki kan lakhom 8k le 5k ki kan lakhom 5k ki
8k na la mai run lak phein enge nyang oh ti chuan equal to le lampanga enge sa plus 5 chuan enge kan son phei veang 1 khi kan son phei nga plus 1 over yang oh adik ti chuan 8k le 5k khi eng tia ti tur nge enge chuak don enge chuak don mo oh thalo tuk 3k equal to izan don 6 ti chuan k equal to eng ting e ka zia don 6 by 3 oh 6 by 3 ka tianga equal to 2 lo nyang ti chuan the value of k is true lo don tani therefore the value of k is true kan tiang chuan in du le mo chu a first le second poken chok du no la thei thowa ma se first le second ki chuan in k square vel kha nuai to nei pun tir hun akhana buai tha ka mo I du le second le third poken chok la rem second le third a ki chuan in I kita poken second le third a pon k square om do na ala buai thak ve tho ni khi 1 le third la khan in aing aziom bera quadratic solve vel kha ti tel kha in poi ti lo ro chon a thei a chuak chin ang vek don tho o chin che don ne a kha khoi ne chaw nuam ang ti kha ngai tu ve ra na ril ru nei dewa chaw ngai chu te chu kan che don ne le in she sot we metric question chu khoi chu all de ne o all tu de ne I tu ne mi ai all de khenia ho de wa chuak che na king thiam pe chon all tu ko kan me le hi en tai la ta khianin find the value of p and q ti ta dei mini find the value of p and q find the value of p and q for which the following system of equation have infinite number of solutions atini p le q kan jong do eng pon ni sila kan rem da ngai bo khan rem le tur ania rop ki kan ti te de nge 2x plus 3y minus 7 equal to 0 equation khatna chuan p plus q plus 2p minus q y equal to le number kan la present 21 equal to 0 equation ni na lo don ta ni ti chuan a1 by a22 a1 by a22 khi ziak lo mai la ani na taka phai chen in ril ru chak bel to phai chen for infinite number of solution itianga formula kan en pokhana zia khal thei vek to ni tro ange ril ruin itia ziak lang lem lo pokian o hun kha adu rei ve mar chu khi ringo ta bang chen kan tlai pha lu tuklong ziak ang o chuan b1 by b22 kitian zialan ngek ki chuanin chiang ta baka eta answer lo check tu ta tan pokhanin hi in siang e se lo ti te kha alang ngal ta mo c1 by c22 minus 7 by minus 21 khi eng tin nge ka ti don soi ru le soi don lo nang manin soi ru le minus 7 by minus 21 ti khi eng ti tu nge minus oh 7 by 21 khi ni la chote them yes sir I chok te ang a chote thei chon chote tu ne jang a chokang 1 by 3 yes khati zel tur ho adang apoken chote thei om re chon chote zel tur chu shet reng tur o le for question kianin enge min zo ti kha kan enanga for finite solution kan tia ti chuan a1 by a2 I think formula kha se ru le 1 by a2 equal to 0
chuan equal to C1 by C2 mi pa ho mal som ki ma te rual te khan an trong ve the na nge an va trong ve lo ve som ki mu khalo mem Yes, sir. khai thiam ve lo mi king te chu ingoi renga phei chho li ran chonga wa za thak ve le som ki ma se ve ro le a1 by a2 enge ka je don 2 by P plus Q. P plus Q equal to B1 by B2 khi suy về rồi mình đang cố khăn suy ra rồi đấy 3 by 2 P minus Q. Equal to 1 by 3. 1 by 3 căn chọc tệ khal đấy ta này ta kia nó chọc tệ thấy cái chân chọc tệ đấy mấy là all sum chú sẽ tu lệ tu nó mi à khi nên khi P lệ Q khi cái này lo đó là linear equation kan cho pasak kan zero zo tak che kha multiplying equation 1 by equation 2 by ti vela kan cho ang kha emo substitution method emo in du chonin cross multiplication formula kan by hat khamo kan du ber khan kan chok thei don ani vai khata ti hena cho chu ve thei don me lo ne tu mi khi ta khianin a khoi king a cho no mo ga de first le that kilo la tai la no equal to payback ani wangin du khila the tu me chuan 4 tu mi akhianin a first na le that na kan lang first and third term we have first le third term kan langa 2 by P plus Q equal to 1 by 3 lo ta ni ti chuan in dai dang le meng ti chuan heta hianin enge in kun tir tur mi pa ho khan an chang ve te le eng le enge in kun tir don 2 le 3 in kun tiranga 2 le 3 in kun tiranga 1 le P plus Q in kun tirang 2 into 3 equal to P plus Q anianga chu P plus Q ti jong hin ziak lamila ai nang reng thota ni tra equal to 6 asan chu het lai englo equation dan thina khan ti jong khianin equation 1 2 hi 3 na to tur ni mo ila chuak mai don silo ti khen kan da hriang le kan han en le wang khoi king a cho no mang 1 na le 2 na ki kan cho ka chon P plus Q vela khianin P le Q in pun tir khen a square wak do na mo a chi lo ta 1 na le that na kan tia tu na chon 1 na le that kan ti to second na le that kan la dun lang taking a chuak ngal thei lo ta tu na mi khen second and third terms we have second le third term kan lak chuan second chu 3 by 2P minus Q equal to 1 by 3 lo ni ta ni ti chuan khik ta khian enge kan in pun ti rang engle enge in pun ti don se ro le 3 le 3 into 3 equal to 1 into 2P minus Q nia 1 na pun ti chu ngai vek khani me a tro ani em 2P minus Q hi hela mai da le yang
englo zo khitianga kha linear equation kan solve khawa po khiti hlir khan thin khamo a number khating lama le ti hianin equation 3 le 4 mang ken p le q ki chon chokan tu mang kha enge linear equation solve kan zir graph dot che kan zirang kha elimination method ken le shem elimination method mang kan chodon chon q ve ki zat che ni dro ani em Yes, sir. q ve ki a in zat che a chu wang chuan plus le minus an ni boka plus le minus an ni chonin by addition mang khan draw adding equation 3 and 4 we get ting alo mang ziak du nango p plus q equal to 6 le 2p minus q equal to 90 kha addition dana chon assign kha kan thak lo watro ani lo mi kha tian khitia zia ki theya ha tia nge bel phei align phei ve ka zia po kha thei thowa kan du dan zo zo in ki zia theya kan hriat thiam dan zo zo kha thame ya le 2p le p hi plus ve ve nia p plus ve tho ne 2p po plus nia plus ve chu engtin nge pai nge bel i bel eng sang nge 3p lo nia nga paruk le pakwa ki plus ve nia bel bo kan eng sang nge 15 chon p equal to engtin nge niang 15 by 3. 15 by 3 lo nia nga chon eng sang a chokang 5 lo chokang acha ekting kan ti thin kha p kha kan han mu choka q mu tur khan eng te kan ti le thin kha in the same kan cho dan thin khin le same tunge pakhat ta lin same thale tok putting p equal to ti kha ta na siren ti le mengo ta ha green le mengo ti hian kan ti le meng putting p equal to 5 khoi zo ka nge leng kan dang equation 3 a nge 4 a khen chon nom zo kang 3. an nom zo tur a khen chon mai tur ni equation 3 we get le equation 3 dang equation 3 ka p plus q tinia pi a 5 ida plus q ida equal to 6 chuan q equal to chu engting e dan tur sei ro le 6 minus 5. acha le to chuan q equal to exam 1 khati bei tur khalom ti chuan p le q kan jong chuak ta therefore the value of p is p to 5 and q is 1 itianga tok mai ti hian acha le tok le khita khianin m le n cho tur aron ti le nang mani ni lo ti biang hi nang mali ti turing kan danga kan kalkana chu lo set up hot ula John question number 13 find the value of a for which the following system of question have infinite many solution tela infinitely many solution kha a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 thau kha number of solution ani chuan kha khania in thiam to tro Yes, sir. in lo try ve tan kan dang ti hian ti chuan 14 na hei hi
tiếng cần tiếng do it by yourself. Epo do it by yourself. Find the values of f for which the following system of equation have infinite many solutions. Kipo aho lutuk in thiam. Epo A and B kipo na chila kan chon ang khanin ang tachieta mo na chila kan chon ang khanin anga inge hi question number isa nang kha tu na kan cho tak che kha question number 11 ang de ule ka ti ve ngai tur kha ne mo same as question number 11. 11 ne na inan na sana chumo elimination method te ne na khatia I equal ngai ve tur kha ani chu lo khata ola hi alam rik dan te pokin lo khret lo ta kun hi chu kan seng le khi lo zek tai la hetia way let lingang de utia te khi in she no sai she lo mo lambda ti to ro lambda Greek alphabet ani ti chuan ta hianin kan lakai nga equation pakhat na chu lambda x chutin chon a ya lambda khi om don te na nia y minus lambda square equal to 0 equal to 0 hey equation 1 na lo ne mo ti chuan equation pahin na chu x plus lambda y chuan 1 ngoro ki la sual wang ve equation ki kan lo sual le ang veo sai te ki som le parukna adi kai tho 1 minus 1 equal to 0 ti chuan le equation 2 hen là thế không? Le a1 by a2 thì khác in thiểm tổ không mò hắn suy tôi le a1 by a2 A1 by A2 not equal to B1 by B2. nghe a1 by a2 equal to b1 by b2 này là a1 by a2 a1 kia nghe gì ngót chuan a1 chứ nghe mò lambda thì tôi rồi by nghe a2 chứ nghe 1 chuan b1 by b2 equal to nghe 1 by chuan c1 by c2 chu lambda square by 1 ania minus draw chu plus lo nia lambda square by 1 chu idu la by 1 chu siak lo mala pai chung lo mo
ti chuan question ki pathum ani o question ki pathum ania pathum khin cho dit ngai do na unique solution ma sabera for unique solution itianga for unique solution mo we have inge unique solution a formula kan nei kha soi ro le a1 by a2 inkin mo b1 by b2 tiringot te hinita taken in remang taken kitamiang khen i rem ve ringotang o ti chuan for angor o ko question je ki adik lo for no solution ti thangor o tai kan siak thalak me putin o hi for no solution kan lo chu sual palatin ni no unique solution chu nu beraki oma voi hi kan lo siak lom la ngoro no solution jo kin hi siak thale lo kang unique ni le for sorry pai le chuan he lai kan zia sa poi kan pai le nga no solution a khan engti om dan tur kha a1 by a2 by equal to b1 chuan b1 by thale to chuan atluk pui khi kan zia kang khatia is hemi for no solution intia for heta azona for no solution ron tia for no solution ite a formula zia dik shim po ki thata ni mo chuan atluk puin da dikle thap bok khan thale ta ni hi mark apu zel ani ri kha she turania in thiam lo ti kha tilang ve mo chuan kita kian lambda square by 1 le ta kian acho lambda ki englawa khen om ve ve tho wang khian in a first le a second na ki lo la tamela Tarhianin ingat sukdon that is lambda by 1 equal to 1 by lambda anenga chuchu lambda veve puntira lambda square anenga 1 veve puntira nga 1 anenga anien chuan a square hi iti bo che khan le lama hian root hi om turani mo mathematics are ra chuan ki hey hetilai lambda square ki ti hian a square na iti bo che khan le lama hian root omnga ma se square kha plus po ni the minus po ni thei tlatani ti hian plus or minus ityang 1 enga tinge chute kan ti na chan hetan ka soi fe lo kang ite plus or minus kan ti na chan kan ti chon mo entina na minus 2 hi low square ta se enge chuak kan thu pali ni dei ni plus 2 po hi square ta se enge pali chuwa chon pali kan ti ringo thianin enge ni a square a number a square a plus 4 ani wang hen a square lo lai khanin minus nge ni plus ha shiat mi lo ni in manem ka sem je chu chu wang chuanin hetilai lambda square ki a square lo kan han ta che khan plus or minus ti khi ta chin tu ne he plus or minus ti na ne alam ri dan tu chu plus oma anhoya minus kan da pokhian plus or minus ti na ne khimium je chu e lambda kenin that is he hianin plus 1 atlukanga mo 1 hi a square angani tho wangin 1 square ka 1 tho ni wangin
khoi ve ve pokhi atluk thei tin ani lambda equal to minus 1 potluk theia plus 1 potluk thei ti na alun ta ni mo ti chuan chu lo le chuan in I atluk lo tur khi hriat tel khi thavea 1 potluk theia 1 potluk theia minus 1 pot ni theia ti khi ta khin kan han chok chuak ve ngot ta ni ma se khi ta khianin I helai mi a hian inge atang lam the om tlat ta ni 1 by lambda equal to not equal to lambda square 1 ti khi alom le boxia khi ta mi a khianin chok le chin te la tuna mi khan first le second kan la first le tha then la le te la hey second le tha te la chon cube pin alo chuk dei dona chu wang chon a first le tha than le chin ta la taking first and third terms ziap na lo terms we have lambda by 1 not equal to heta mi chon second kha ba thuk ringo ta helai me chon not equal to ni ta lambda square by 1 athuk lo tur khi enge ti hi bo setai lamo he hian athuk tur chu he hian I implies to lambda le 1 in punti ranga mo chu chuan 1 le 1 hey hetilai mi hen tian en taula hetilai hi tian han chok te taula 1 chu zia kher pongai lowang khanita he hi avoi khatania he hi I chote chuan enge lo la chukang kan ti chuanin heti song hen a chua dan che hen zia ki len the thiam bewang ti hian tilamain avoi khat ania chuan helamain he hi la chung ta ni chumium je chu that is lambda not equal to 1 tina lo ta ni chu ti lo ni si chon ama sa khanin thi tilai achunga mi akhin I square root kan han ti bo wang khanin plus le minus an chok chok mai la aum zia chuanin I not equal to tura khen 1 chuat le ta wangin 1 hi chuak tur ni lo tina ni ta chu ti ni chon atluk tur dik tak chu 1 ni lovin minus 1 ani tina ni ta ni chuan therefore the value of lambda is minus 1 ani ta ni mo ti chuan sub number 2 na for infinitely many solution ti khan many solution turin kan chok le don ta ni for infinitely many solution we have kan tianga ti chuan many solution tura chuanin a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to ma mi ka chuanin not ti khawma mo no solution a chuan hetai chuan c1 by c2 a in tuk phei vek khani thung ta ni tro a in tuk phei vek khani ta a tuk pui kha kan lo lak chuan ta hianin lambda by 1 alo nia ti chuan 1 by lambda equal to lambda square by 1 khani lo ni ta ni ta khianin a tuk pui che che a si tuk pui eng lo kha kan chok tet ngal wang khania lai hena minus ti vel kha ta hen lo boi che lo ula ti chuanin ta khianin
a khoi khian nge chaw nuam ang ti khi en le tau la he ta chaw na tur hi da bel wa khai ta hen kan chokang tan kan chaw chun jamang a chaw na tur ka da sa leng lo chuan khita khianin taking anh lo kha kan ziak chaw le lok ngai chan chu en tur om lo chan min ti boi don khat anh lo kha ziak chaw le lok ang kan hriat na tur khan sub number 2 na kha ne a to mi hi by 1 equal to 1 by lambda equal to lambda square by 1 ti kha ne a ta khianin I ma saber le a second kimi mang ken lo chok tai la taking the first and second terms we have lambda by 1 equal to 1 by lambda te lo nia lambda square ania nga in puntir hian equal to 1 lo don ta square kan pai re re chuanin plus or minus t zel to ne root over 1 a chok tu chu plus or minus 1 ne chu mem je chu lambda hianin plus 1 emo lambda hianin minus 1 a tuk tu tina le ni ta mase kita kan chaw chua khianin adang value dang hi chok he o mem ti hriat na khian a first le third khian emo adang khianin chocolate chin te la mo taking the first and third terms we have ta khian kan ti lenga a first na chu lambda by 1 ania equal to a third na chu lambda square by 1 aloni ta ti chuanin khi ne chin miang bo khan ti khian in chok tenga he hi avoi khat mo avoi khat ta chen lambda la chuang don ta ti lo ni chuan mo 1 by 1 equal to lambda by 1 equal to lambda equal to 1 ti na lo nia chu ti ne chuanin khita khianin khi a khoi zo zo ka po chu ve ve chu lambda in 1 a thuk tur ani ti khinia pakha zo ka khianin minus 1 ti kha chu ve le to tat lo chu wang chuan a result dik jok o ma chu therefore common value of lambda chu common value of lambda is 1 ti hi lo ni don ta ne khi alo ne nga ti chuan he ta sub number 3 na cho tu lo om le ta sub number 3 na chuan unique solution turin ti khania for unique solution we have so rule a formula tur kha unique kha so le rule 1 by a2 by 4 a2 b1 by b2 not equal to b1 by b2 oh khi in thiam bel view khan metric a chok tur hi in thiam ngal don ti ka sia lambda by 1 not equal to b2 1 by lambda khan ta ti chuan khi lambda ve in punte chuan lambda square ani me a not equal to 1 ma 1 le 1 puntir ti chuan hei hi lambda square not equal to
plus or minus root over 1 chuan hemi chu lambda sorry ni ko lo la ziak pal lambda a square pai chia khian mo root over khanita root over ti khan plus or minus hi da zel turin ta plus or minus 1 so don 1 hi square pan 1 tho ni wangania that is lambda not equal to plus 1 emo lambda not equal to minus 1 mo ti chong kita ki chonin adang han cho equal chin na tur kha dang om lawa a1 by a2 not equal to b1 by b2 chau kha ni se bangin i kimi ki ti khian kan la ha la chuanin khimium je chu number engpo lambda khena tluk thea 1 le minus 1 he tluk lo thung tur ne real value engpo ma se 1 le minus 1 ni lo 2 po the 3 po 5 4 5 6 7 i du kha a thei don ti na ni ma se 1 le minus 1 chu ani tur ni lo ti na ni ta ni therefore the value of lambda is all real values except 1 or minus 1 1 emo minus 1 emo akhoi ma ma khi ni lo thung sela adang ka chu eng number po ani thei ti kha kan thutluk na chu lo ni don ta ni mo kita tanga kan cho chona tanga kan mu chu chu alo ni don ta ni ti chuan dot le chuan seventeen a top na per lo nia 17 na chuanin non zero ti kha mani in le kha pu kha kevin o mem in le kha pu kha kevin o mem ino mem oh le kha pu khain keu chuanin phek somruk pasari na khan keu to ta khan example po mo ruk thum na kha keu phot ro ruk thum na kha keu phot ula example som pathum na ti chungami khan sub number 2 homogeneous system of equations te khan sub number 2 an infinite number of solutions or non-zero solution ti khen moem when a1 by a2 equal to b1 by b2 yes sir to na mi equation ang chia khan c tur khom ve lo mo g engma khom lo wa number hlang kha khatia chon a1 by a2 equal to b1 by b2 ti chau khan e consistent ani ti kha by hat bok turo exam na to na mi ang chi enge number hlang om ve lo nam khatiang chi ho kha khatia chon infinite non-zero solution emo infinite number of solution akhoi zo zo po khana ron soi thia a1 by a2 equal to b1 by b2 ti khania chu consistent ani zia ti kha se to ne chu example 18 phek som rukle pasari na chincheru phek som rukle pasari na example 18 na kha in moem chincheula abulo keulo po khanin kha chincheula phek som ruk pasari na example 18 na kha in lakayang kha a chona in lakayanga abua khan chotur kha pakhat chaw ma wangin mo kha in lo lakai tel don ne o tunmi chu tiang kan chok thawanga le na china mi kan cho ho nen khan ain ang lo ta ni ain an lo na chu hey 9x minus 7y equal to 0 ni top equation pakhat na hi mo a toy big dei hin muem tram ni chawm ani em yes sir in man tro tram ni chawm number lang omang chi kha om ve mi lo ni equation 1 2 a1 a chon 9 ania a2 a chon 3 ania a1 by a2 chu enge ni kan ti chuan 9 by 3 lo ni dei do na mo chok te lo po ni taila itinan b1 by b2 chu enge ni ang kan ti chuan in minus 7 by k alo ni dei ta c khala ve don ta lang chon c a chon 0 ti na ni c1 by c2 chu enge ni ang kan ti chuan
a lo chun 0 tina 0 ni vai na lo tina ni chu tro a tiang khan ni don chon tu na mi equation a hian i non zero solution ati non zero solution chun na chin mi kha bai ha ro ka ti chu kha a1 by a2 equal to b1 by b2 tu na mi case b ga hian kha shiat tu ra ni for non zero solution chuan we have in tianga a1 by a2 equal to b1 by b2 in tianga a1 by a2 chu nge lo ni ta 9 by 3 ania chuan minus 7 by k he kan du chuan kan chok te halanga pathumin avoi thum avoi khat minus 7 by k tro ti chuan hala hi tin ti le me ti chuan enge put ti tu ta hian le eng le nge put ti tu 3 le ke 3 le ke kan put enge chuakang 3k chuakang equal to 1 le minus 7 nei pun ti ranga 3k equal to minus 7 a chuak chuan k equal to kan tiang eng tingai omang minus 7 divided by 3 a chok zo thei don chong silawa ai enge sem zo tak tak thei don silo ti khen kan da me ang therefore the value of k is minus 7 by 3 lo ni mai don ta ni khatiang kha a chaw dan tlang pui chu ni mai ta ti chuanin i question chua dan thin hi atlang pui kan en ti lok chunga han en tole engin mu sang hi som pakhat chuakin muan the system of a pair of linear equation atia kha a general formula kharon je ka a1x plus b1y plus c1 equal to 0 le a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has a unique solution atia unique solution khoi ber hinge 1 2 3 4 akian unique tur khan khoi ber hinge le khoi ber hinge a formula khian dik 1 a thalut tok khai hi ni mai Len ile sub number 2012 chuan the system of equation atita 3x minus 5y minus 11 0 le 6x minus 10y minus 7 equal to 0 has atita khikhel enge le te khimi se tur chon mo a1 by a2 kha enge soilok tu le 3 by jange 6 nia choktela 1 by 2 ne tro b1 by b2 chu minus 5 by minus 10 nia chu 1 by 2 ni dona tro chuan c1 by c2 chu enge ni minus 11 by minus 7 nia a minus by chu 11 by 7 ni dona han en taula a1 by a2 khian b1 by b2 khit lukem atlukem a1 by a2 hian b1 by b2 khi atlukem atluk mo achuak ai nang mo a1 by a2 ai ngai mu 3 by 6 ai I chok te a chotet nu 1 by 2 chuak anh 1 by 2 chuak a b1 by b2 pa 1 by 2 tho chuak a tro chuan a pia le mi khi enge chuak ta 11 by 7 ani ta adang ta dei ta ni tro amma sapani te ki a in tluka anu nung ki in tluk lo ani me lo me yes sir apathum na dangta chu chu ani khen tu ni formula khen in enge no solution khoi nge chu chu one khati zong khan in dil ru ka sen ngai don exam na chu dan tu ro
2014 ken le tole a system of two linear equation has a unique solution if the graph lines if the graph dan kha lies ti to ne ki question book ka da nai do graph khamo graph kha ingtin nge unique ani don khan unique tur khanin ingtin nge dan tur kha ein bo thua don nge ein cross popang nge ingtin nge dan tur kha intersect at the point turania chu exat na nge ni me e kha en thiam sot le me in hu phur lo sotem mo phur lo de sotem Yes, sir. No, sir. le som pangana 2015 khan en le taula the system of a pair of linear equation atita has a unique solution if tunamio ki multiple choice question am ho ne unique solution to phone nge ritarui le unique solution ani donin khoi khinge ki chu ahmaron chok to tho khania khoi ber khinge le 1 na 16 again the value of k for which the system of the equation has non-zero solution ani na the non-zero solution a chuan a1 by a2 equal to b1 by b2 ti khanga etro a1 by a2 chu engeni don 5 by 2 nia b1 by b2 chu minus 3 by k nia chuan hi equal to b1 by b2 ti chongai dona non-zero solution a chentro chu 5 by 2 equal to minus 3 by k lo ni ta ti chuan 5k equal to 2 into minus 3 k equal to minus paruk by 5 minus 6 by 5 khoi nge om 4 na om ti khan cho ve zeu te po kha chang chu na ngai ta mo chuan ni le ta hian special exam a hian solution set of linear equation ki chu mo ta hian kan da telna zanena kan chon en chen eng lo che lawa ki chu i eng lo mang khan in chokang i kha elimination method mang khan in chem hey x plus y equal to 16 lo ni ta 2x minus y equal to 5 lo ni ta tro by addition khan he hian chok taw la hin cancel thei ta tro alian chuan 3x equal to h2 engzange sumni le pakhat lo nenga x equal to 21 by 3 equal to 7 lo nenga tro alian ti chuan putting kan tianga putting x equal to 7 ka in 1 a hen lo da taila x aya 7 ani chun plus y equal to 16 y equal to 16 minus 7 chu engzange chuak engzange chuakang paruk pasari pakwa ti chuan x 7 y 9 khoi ange om 2 na om 2018 a value of k for which the system of equation has non-zero solution chu a1 by a2 not equal to b1 by b2 ti bok mang khan cho turani khamo ti chuan a1 by a2 chu 3 by k lo ni ta b1 by b2 chu 7 by 21 lo lenga ti chuan or 3 by k equal to 1 by 3 lo ni ta ti chuan or k equal to 9 ani don k equal to 9 khoi ange om k equal to 9 chu 3 3 na hen lom don ta ni mo ti chuan entinan hei te hi
system of linear equation will have unique solution ron tilata unique solution ki khoi aber ken ngam ta ken le a formula in a ron data unique chu khoi aber nge mo true na I entinan exam na chonin ti hian in answer in je do na khan mo true na in tiang ama hung la kayang a1 by a2 not equal to b1 by b2 tin ama tikringot lovin ajang ho kilak angai lo exam na chon answer chau kilak to ne multiple choice ni chon mo ti chon forward value of k will the system of question he hian have no solution turin k ninge thukanga tia for no solution chuanin in tianga kha zanina pokan cho chau khan chem a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 khan ni chem ta khanin inan chokanga hi k by 3 ni ta tro equal to b1 to 2 nya b2 to minus 4 nya not equal to minus 5 by minus 10 ta takin first truth hello la taila mo eta hian a first truth hello la taila ta hian mo kimi mangkian kan chon that is k 4k equal to paruk lo ne tro k equal to 6 by 4 lo ne kan chote chon 3 by 2 lo ne don ta ni anian ta hian 3 by 2 lo ne 3 by 2 chu khoyang e minus set la hingor minus set e oma hi minus 3 by 2 lo ne minus 3 by 2 chu khoyang e kan ti chun 1 na hin lo ne me ta ti chuan heta hian 2020 a khian angai bok kharon angai hi chu chu ni linear equation has atia enge ne ki unique nge he hian ni atita kimi se tur chon a1 by a2 ki jek chok top lamo ti hian i le kha siranga khan multiple choice ni chon ki 2 by 4 ni dona 1 by 2 ti na nia kan chote tin mo chote hian ti chuanin b1 by b2 chu 3 by 6 lo ne i chote khanin 1 by 2 tho lo nia c1 by c2 chu in choklea minus 8 by minus 7 nia equal to 8 by 7 nia hi a1 by a2 le b1 by b2 ke in thuk tro a1 by a2 equal to b1 by b2 chon c ki engtin nge ni ta not equal to ni not equal to c1 by c2 ki formula ki engber khange ni kha no solution hin ta ni no solution ani ta ni chuan hi a question ki 2020 engti ve ve pakhat ki kan thian pa lo la kaisa ka copy ne ki kan lekha bumi ka la kai thung ne pone sila pakhat ki compartment vel te pone tan en le taila the equation atia he here on pe coincident lines then the value of k is atita coincident ni chon om je chu kha I coincident ni chon in ain tok phei vek ang chi kha ka tiang chi kha ni don ta mo line in bo thuak kan tiang chi kha infinite solution ang kha ani don mo chu ta chon in a1 by a2 kha enge ni don he hetian om dan tur kha b1 by b2 equal to c1 by c2 khan om tur kha ni ta mo khateng khan lo nenga a1 by a2 chu 3 by 6 ni dona chon b1 by b2 chu minus 1 by minus k chuan ai chu 9 by 18 kan chok tenga 1 by 2 1 by k 1 by 2 akhoi jok poken chok ta la that is etinan equation 1 la pon chok la equation 2
2 le 3 first term le second term pi tun mi ka englo te hen lo ti tala k equal to 2 ni do na tro chon a 2 na le 3 na poken ti la k equal to 2 thau hi chok chok do na chu wang chon answer tu chu hei hi ni ta ni chute ti chuan hei hi tun kuma chuak khania tun kuma chuak ka khanin I tun exam nu nung be han linear equation heron ti ta khoi ber hinge ni atilai ta khimi se tur pokenin ti hanin I le kha khanin etinan a1 by a2 hi nge ni o intia 2 by 4 ania chu chu chote chu by 2 ni ta tro b1 by b2 chu nge ni o kan ti ta 3 by 6 ania chote chu 1 by 2 tho ania c1 by c2 chu nge kan ti le ta equal to le lama kan wada ken minus 8 by minus 7 and dona equal to 8 by 7 chuak non ve tho ni chu ngai khamo chu ti chon that is a1 by a2 le b1 by b2 khe chuak ai nanga ma se c khi ai nang talo ta ni c1 by c2 hi ai nang talo ta kha khoi ber nge no solution oh hei hi ni le kha achua dan thina kha ni ta mo chu wa chan a formula ki by hat chen kha angai ni ti kha in chedon nia ole ti chuan zanina tan chuan tunami kha lo du tok don taila tunge karol kholai omlo non inda bel tunge o for na theng kala a benjamin ate check ate an lo me man mani hi kan check le lo kange Yes, sir. benjamin a khoi ange om o roll number 1 le 25 ka khoi ange harmon children home no ma'am harmon children home khoi ange nom khoi mo where khoi amo có bốc một lâu về cái ông lâu mì uốn là 25 phi ông lâu tiên chỉ mặc bằng ngò rồi đụt lại thế đấy nên roll number 22 check à ôm em khỏe không ole thì chuan thoa chân chín lâu chuộc lệ trực mẹ nó trở lâu về ole em con này xí la kan du tok do na nga zanin tan chun kha kan ti trewa in lo la kai nga ti chuan in cho thiam in lo tu manga nang manin mani la cho chin ve ngai chu ti lo chuan in I mani la cho chin ngai lo chun en ringo ta sia mai ti kha kan thiam thin lo kha in lo ti chin ve do ne le zanin tan chun du tok khotila in za vai in mang thawครับ le mang thaw ve ku le